Familia moro e gweng' ma Kamukunda e kar chungod bura ma Kandui County mano ma Bungoma. Koro kuyo kaluore ni wuodgi ma ja higni 33 olale pi bang' lori mane gitero godo mauta e piny libamba ma Uganda nimo. Familia mar Daniel Obiro ne yudo wach e wi tho mano mar wuodgi kokalo e yor simu ka chenro mar manyo ringre ne ogore Luanda kaluore ni familia mare ne okoso omenda kendo kawo kinde malach mar chopo kama nonimoe. Owadgi mosenindo Tyson Obiro owacho ni familia no nitiere kod kuyo kaluore ni kambi mane mosenindo tiyone ok bi konyogi e chenro mar manyo ringre ka koro gikwayo sirikal kod jogo manyalo konyogi mar mondo mi okonygi mar kowo ringre dala ne iko mare. Amepata accident na huko mahali amepata accident nasikia ako ndani ya maji, lakini mimi natamani tu angalau serikali ya Kenya muniingililie, munisaidie mtoto yangu, hata kama nitapata tu mifupa nikuje nisike kwa boma. Venye naelezewa hati ni mbali na siwezi fikia mtoto, na serikali ya Uganda haina vifaa ya kutoa gari yenye imeanguka kwa maji, na driver mwenye mali simjui. Ofisi yenye kijana anafanya Uganda ndili tuelezea tu ni mahali inafika Karuma. Kwa hivyo tunatafuta msaada yote, mtu wote mbaya anaweza gusu. Kinachouma ni zaidi kwamba mtu mwenye gari amesema hatafuatilia gari lake kulitoka kwenye maji. Sasa na sisi tulipo hapa kutoka upande wa Bungoma kuenda pia upande wa kule Gulu ni mbali sana. Na ninachosema naweza kuwa naomba ni kwamba kama kuna mtu anaweza kuwa na muhisani yote aje akatuwezeshe kuweza ili kufika mahali ajali imetokea, na kama kuna uwezo wote ambao unaweza tumia kwamba aondoke kule kwenye dam, kwa sababu yule mtu ameanguka kule Karuma Falls, na mnajua Karuma Falls ama Karuma Dam ilivyo si mahali pale pepesi penye sisi tunaweza kuwa na uwezo wa kumuondoa kwa ile maji. Tunaomba wale wahusika wote, serikali, local county government watusaidie na huu msiba. Ikiwezekana tupate mtoto wetu. Kopogore gi manatiere weche matimre kaunti ma Migori kama jo ohala e chiro ma Makalda mayudore kar chungod bura ma Nyatike